Namhlanje futhi ngisesigodlweni ngumthandazo okhulumako uDlamini usiza abantu kakhulu ngomkhuleko nangamandla. Ngiyethemba ukuthi khona ababukela bakhona emakhaya bangibukelako ngokungibukela kwabo bese baphumela impilo yaphambili. 2020 asikuyekelene sehluleke into eningi. 2021 asicaleni kahle sonke ngemkhuleko. Sifuna ukuthi sifika ngoDisemba sofika siphethene ingane zakwethu. Asicompete namuntu. Kuningi abakusho abantu ngathi okubi ufuna ukumukele lokho nami nje kukhaya abakusho ngami okubi. Sithi sisho alikho sokwe ngenasici but mina ngineshow ukuthi kunabantu engibasizayo nabantu abaphumelelako bahlambulula ithunywa ngibathandazela ngiyabakhulekela ngiyabaphilisa. Ngisebenza ngewasho ngisebenza ngamanzi nangempopho. La ekhaya ngumthandazi nakukhuluma ngumthandazi into esuke ikhona vele ngihlola ngesibuko ngihlola ngani nangebhodlela. Entweni zami engizenza kahle esiningi ngisebenza ngecoke ngesprite neFanta orange. So nganza kwethu kwela bakhona emakhaya lo mnyaka lo asibambeni sicinise sithandaze kuningi esifuna kuba nayo sifuna kwakhe imizi sifuna ukuthenga imoto sifuna ukuphila kahle sifuna imisebenzi nemilo lockdown ikhona lockdown mayingakuvala umcondo mayivala impumulo kuphela nemlomo kodwa ivuleke ingqondo ubukela khona ekhaya ngazidlamini ngiyazethemba into engiyenzako angidlali impela ngikhuleka impela ngakusho kusho ngami ukuba kunendaba but usalako nayo ulidinga kimi usizo umbukelo khona ekhaya. Siyangena emantinda ekhaya siya empophomeni sivula ithunya angithwasisi mina futhi angithwalisi but ngivula isithunya kumuntu ngikhulekela umuntu njengoba ngihlela lapha ngimkhulekele ngimthandazele kuvuleke izinto empilweni yakhe abone kuvuleka iminyango ngoba iminyango isukuvalwe yini imimoya emibi empilweni zabantu. Abukela bakhona emakhaya iphathe kahle ungithanda kakhulu umthandazo wenu uDlamini. Please ningakhohlwa ukusubscribe umthandazo Dlamini phinde futhi nicommente abukela bakhona emakhaya. Ngiyazi awumbukela khona ekhaya khona inkinga obhekanayo njengamanje kunzima empilweni yakho hambile inyanga eziningi zikusiza uhamba kwathandaza izangomeni wadliwa imali wabacola cha ngane zakwethu mina anginalisalamisi futhi angithwasisi la ekhaya but ngiyakuthimisa ukufika la ekhaya ngizawuphila zangoma inyanga thandaza bafundisi ngiyababingelela igama kaJesu ukuthi uNkulunkulu makabe nabo lapha endabuko siqhubeke sisiza abantu ngapha nangapha singaphelwa ngamandla siqhubeke sibasize abantu baphile abantu babe bayiphambili ngempilo. Umbukelo khona ekhaya I love you God bless you uNkulunkulu akubusise ngila ekhaya esigodlweni ngise-Pitritif eMpumalanga bawungifuna lapho ngihlala khona but ngizalwa ngaseSwatini ekhaya lapho ngakha khona njengamanje kuningi ngikubonile ngesithunya siyakwenzela ipart siyakwenzela even amakho isithunya futhi siyaphilisa bomama abakhona emakhaya nani bazala abakhona emakhaya abantu abena abahlwa ithunya bavumelene uma umuntu ebiziwe akukho lapho ngabalekela khona noma baliphoyisa ube uthishela ube nesi beyini mangabe idlozi likufuna liyakukhipha khona likufakela la ngikhipha mesenthi ngibayisoja la ngikhipha ebudokoteleni iningi engakuyeka ngila ngiyayibona kwaphambili impilo yaphambili ngikukhuleka nje nayethembela uNkulunkulu ziba khona inkinga but khombisa ukuthi wena ikhonto eyangena kuwe ngaphakathi ithi ngoma seyinde engayithola yangenza ngathatha ivangeli. God bless you bosebusembolo khona ekhaya ufonele kuninombolo yami yazi 071 5292 117 073 1044 262 Mthandazi Dlamini. God bless you.